membacakan surah Ar-Rum ayat 1 halaman 365. Peserta TQ 328 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 1 halaman 365. Kepada peserta berikutnya dengan nomor TQ 329 harap mengambil makro di meja panitia. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Kerupuk telur puyuh, martabak telur panas, أولم martabak telur. يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. 310 aja. 5.000. 310. Satu deh, aku itu deh. Martabak. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض Martabak telur bisa 10. Ini martabak.